Kamaji tout cela no mwanda bia na abie yusko yebisa no verte okomba nduta pwana ozoboko la nduta pona nini Kamaji ndute ngwade kumda ko panza na kumiko zo forme monsieur vi forme serpent nduta mususu na munaki parti mususu forme ni 610 ya Kamaji si sanduta ya voilà pour ça nous te comme le banyoka et qu'on va serpent ce qu'on nous porte ka fo de te na mipende bon popo banduta bon kombule betelo mu kolombule ko bete kute squat potela pembe bon sono yo ka ya produit nduta si sanduta chez Ede Beauté Bio déjà expliqué ki bino ba sorti nduta otozala na una nzuto. Ce que ça nduta simple marque on a zalaki na ngowana na vidéo na salaka ce que ça nduta simple on peut utiliser produit na biso oyo moko chez Ede Beauté Bio eza na $20 ce qui ozana nduta ya Gillette ya boule marque ba nduta o panzana wana on cotiser 4 produits na biso oyo chez Ede Beauté Bio na prix moko abordable. Yaka ozoba produit na yo aussi sanduta koboko la nduta te bébé koboko la nduta te machoro sili sanduta bébé Kamaji sili sanduta nota numéro na biso wana benga ato yo ka soni a pono ya benga madame na biso livraison pe to salaka Kamaji